Anya ka di tinagan day ta asom, Lili. Ay nawaw, nagatidog-tidot-dot na oh. Kanayon ang nakadila tinalabasit adila na. Pinanagana iti mistika. Napintas ti asok, saan ka di? Ngarot, nagatangan nyo ka di. Ada nang irigalo ka ni nanang ko. Apay? Ay imbag man, tarinigalwanda kayo iti aso. Nagpintas, ay nawaw. Kayat mo ka di timadan iti kastoy nga aso? Una. Tatang, gumatang kayo man mat iti aso. Apay gumatang tayo, kat adamot ang ti aso tayo. Day ko maaso akaslay di aso ni Lili akaaruba tayo, tatang. Ay, anak ko, nangina ti kasjay nga aso. Awan ti igatang tayo ti kasjay. Nagpintas ti aso ni Lili. Adda ko mamat kasjay ko. Ay, ladingin tag-an ko Igatang tayo langin iti masapsapol tayo iti balay ti kwarta tayo. Adama tayo aso tayon. Adda nga paiso nga nagalasmet. Apay naalas ako naman anak ko. Nalaing damag nga agtaol, no adda sa baling o may atao. Mayat agwardya. Amom nanang, apalan ni Boyet to'y aso. Napintas ka no? Nangina nga min dayta klasin ti aso anak. No sanda nga insagot dayta kanyak, jak makagatang iti kasta klasin ti aso. Kuna ni Boyet akayat na kano ti maadan iti kastoy nga aso. Pangalada nga ikatawan mo ti kasta nga aso dito'y ay nawaw. Jak amo, ano pangalaan da? Anya ka diti magbaga ni Boyet kada kayo, tatang? Igatang kano iti aso. Aso? Ay nawaw, taapay ti aso katadamat aso tayo. Umapal iti aso ni Lili. Nangina day dyan aklasin ti aso, tatang. Netang roti imbagak iti adim. Igatang tayo langin iti masapsapol tayo iti kusina. Imbis nga igatang iti aso. Sumat lagaya manaliday ni Boyet. Nanginamat nga minti kayat na nga ipagatang. Ay woman dya adim. Sana rumbang nga apalan na ti aso ni Lili. O sige, kasaok ni Boyet, tatang. Tapno saan nga umapapal. Oh, apay anak kami suot ka mangkit-kita di taaso tayo, Boyet. Tas di ko makapintas ti aso tayo. Di aso nga ni Lili. Hanang? Saan mo nga apalan ti aso na? Tapno pumintas ti asom? Baduam. Ha? Pumintas day tano, dabado na. Ayun sa Ikakto man iti bado na tapno pumintas. Kay bado na timang papintas kang kwa na. Wala ading ko, no napintas ti bado ti aso, pumintas mat ti panangkitam kan kwa na. Saan na alas ako na? Oy, ato ti order mong underwear. Napintas ti Maris na kan sabong-sabungan. Napintas nga agpaiso Magustok man ti tsura na. Pares abraken panti sabong-sabungan. Uy girl, tayo bayad na nga ruda natin nakon. At dapat nga min order dita daya. O sige nga Rodan, mabit lang, taalaag pa iti bayad na. Thank you. Napintas din sa lapay ni Manang asabong-sabungan diti balay bayan ti lupot Mayat tayo to'y. Alaak man tayo pabadok iti asok. Aguray kasi ka ang aso Baduan ka man. Tapno pumintas ka man. Badwak ti aso. Ingka magpasyar. Umay ka na aso. Iguyod ko ti talim. Ala! Saan ka diyan na pintas mo ti aso? Pintas kat daytan? Ilik kami ti pantikan bra? Ay nawaw! Apingin yung katawa ka nga ron. Akin ko ba iti dayta pantikan bra ngayon pasot mo iti asom? Inkabil ni Manang ko di sa lapayan. Inalak at impasuot ko iti aso. Impasuot mo ka diyan nabasa? Saan? Nakita yung kaditin sa lapay ko nga underwear, tatang? Awan mo ten, sapay kagatgatang ko day jay. Awan mo tinakita. Kita ay mata mga nunayangin laang mait. Nunayangin, adala ko maditaro bayan Sana kaskarina mayangin day jay, tadamat sipit na. Ne, apay nga ron nga awan nga ay. Ay, sayang mat day jay. Sapay nanginapay mat nga ron. Oops. Datang duti balay. Asok ang napintas. Aguray ka Kaitali ka pa
Manang, nakita mo ka din tinapintas nga asok? Oh, kaano pa nga ibaga man napintas ti asom? Ita, ano kaya't mo makita ti asok? Ing kakitaan. Aday di agdan ang nakapagod. Ita man pa nga ibaga man napintas ti asom. Nan, inak man kitaan. Manang, di mo ikatang gibado na ah. Ah, pasuot mo iti asom ti kagat-gatang kong underwear. Imbaga mo ikaktibado na. Isungay din nakita gimbalaybay mo. Isun timpabadok manang. Napintas sana ya. Ay, loko ka nga ubing. Kasano a binadwam iti pantikan bra ti asom kat kalakyan mat. Saan damat nga mo akalakyan? Tanabungan mat iti underwear. Ay na, salpag ka nga ubing. Awan lat di mo ara-aramidan. Napinpintas lat tatoy asok ngamday ta asom. Alright, tapimintas idinig kak iti underwear na. Ore adda underwear nan, alas lat tamat. May mayat pa ilang to'y asok. Awan nga minigatang may tikas ta klase ti aso, Lili. Iso aday ta na alas nga aso, ti pinadwa. Wala, tapno mayat matakitaan. Noon kami agpasyar. Impan mo ka din ni kalsada nga yan ti adwa tao? Uwan, kat amin ang makakita. Maragsakan da. Pag ko na amat maragsakan da. Uwan atag kakatawa damat amin. Nanang, gumatang kayong mamatitibado na to'y asok. Anya jay ko nam? Igatangak taasom itibado na. Ay nawaw, wan nanang. Ningamin boyet, adabado dya aso na. Uray adabado na, tanagalasmet nga aso. Lubadwam day ta asom, sana na makita day ta napintas adot-dot na. Ha? Ay wansa, may mayat nga awan bado na. Tapno sana malingdan ti Maris. Ken ti atidog adot-dot na. Wen anak. Adulagid di ti umapal di ta asom. Man-mano nga minti kasta klasin ti aso dito'y lugar tayo. Mala, hingkakit di pasinday kadag iti padam nga ubing day ta napintas nga asom. Ay, unanang. Ado ti umapal no kastoy makitkita dato'y asok. Nagpintas kun kunada. Napintas at talaga day ta asom. Ay na, nagpintas metan da ti aso balasang. Ado nga agpaiso ti mangibagbaga na pintas to'y asok. Apay, naigatami ti bado na, tapno na pimpintas pay. Adala ko kababasit abado. Malingdan ka no ti kinapintas na, no ikakitibado na kung naninanang ko. Oy, tapno saan nga agsakit ti asom? Gumatang kay ti face mask, ta ipaaramat mo di ta asom. Adala ko. Mayat sa ngagpaiso, tapno na isalsalumina kadagitipada ng aso. O sige, gumatangak itila ko yung face mask, manang. Well, antada pumintas dahil ng asom, no, the face mask na. Ako ka. Daytoy. Daytoy, tinapintas ti Maris na face mask. Sabong-sabungan. O sige, igatang kun to'y inted da nga igatang ko kumaitibadok. Ni, apay nga the face mask ti asom? Tapno saan ama COVID ti aso, isong ada face mask na. Ala, kita ni. Ala, saan naman katal na ti asom? Ikagkagumaan na mo ni ikatan ti face mask. Oh, kita niyo ti asok nanang, nagpintas. Nagibaga nga ikam iti face mask day ta asom. Jaglaklako iti face mask nanang. Iso nga imbaga na nga ikam iti face mask tapno makalako. Mayat no kasta nanang tapno saan ama COVID. Adadama ang santa asom. Saan atao day ta tapno ag face mask? Ala, apay ngay nanang. Di namat kayaton timangan day to'y asok. Ay nawaw. Apayan ngay. Amangan madamat sakit nan. Amangan mat no na COVID nanang. Taula ang tima COVID, anak. Ay narod nga itinaikat ti face mask na katsana namang mangan. Ayan, nairanala siguro, Apay nga aglaladot ti asom?
Adan samat sakit na. Di namat kayatan timangan. Ay nawaw. Ay, yada yung pengarod. Ang mga numaalisan ti asok. Ipanyo iti doktor ti animal ti asom. Iba ka ni nanang. Taipan minto iti veterinaryo ti asok. Wen tap na masigod. Nalaka ka nung agsakit ti kasta nga aso. Imbag ti asok at naandor ka no iti sakit. Kabuting siguro ti sakit day ta asom at nagalasmat ngamin. Ay nawaw. Oras saan unay anapintas. Tanalaing mo't agwardya. Taulan na. Nada umasidag ataw iji balay. Apay na kami suot ka, Boyet. Ay nawaw. Imbaga nga min nilili akabutang ka no ti sakit ti asok. Tanagalas ka no. Adamat ay kabuting ti sakit. Ay nawaw. Agsaksakit namin ti aso na. Maalasan mo ngot ngayas asilig ti asom. Ta mga numaakaran. Narigatan. Kun manang. Uri ibaga na asaan napintas ti asok. Basta nasa lunat. Wen aading ko. Uray tanalaing nga gwardya day ta asom. Ay, saan lata amangan ti asom? Kung na jay veterinaryo anakaro ka no ti kasasaad na. Saan ngamin anasigod? Awanan ti pasindayag ko kadagiti padak nga ubing nanang. Uray, tadamot ti aso akas iti aso ni Boyet. Ay nawaw. Sayang tinapintas nga aso. Hoy, adamat sa bali nga aso mon. Saan nakasla din na pintas nga aso? Ay nawaw. Iso nga rod. Dayto yan gagangay nga ukan ti aso. Kasmat lang di ta asom. Ika, agpadatan iti aso. Gagangay langan nga aso. Masayangan ak iti asok. Ngam, kurang nga ti panangan si kasok. Iso nagsakit. May amon. Ingkamat ikan iti underwear na dahi ta asom Tapno agpadada dito'y asok. Aywan sa. Agawid akpay. Kay nakmatikan iti underwear na. Agkuyog tamang ipasyar ka dakwada. Ay nawaw. Aso naka-underwear. Makaayat Mula yun. Nakaibagak lakat nga rot ti pagkakatawaan. Jemot kagat-gatang ko nga underwear timpasot ni Boyet iti aso na. Ay nawaw. Banag at tinulad mo't ni Lilay, akaaruba tayo. Inala na kanumot ti kabarbaro nga underwear ni nanang na, kat impasuot na iti aso na. Uray saan anapintas ti aso no nasalon at kan makagwardya. Ayos lapta. Ay nawaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.